Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited along Hills Area Department Commissioner Kahumrida. Congress Songja MP Abdul Khalik Karbi Anglong nang kisun. West Karbi Anglong Kimi Police Check it Umla Perlong Lamki Kikla. Kardom, Pini Karbi Prime Time along Penny Leader Sing Jay Indicator P non beer tang ton pen Arjekta. Assam along realong anong kachithang klonga industry kancha factory along pai ni phaing ko ra ECR ni Hills Area Department Commissioner Srimati Neera Gogoi Sonowal kahumrida mapirta card news asai hamalong berta nangle Assam along Gyeongdong Corporation ke Thiera sonlo sita lasong pongpen Karbi Anglong lapin di mahasa along realong kido Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited laki nonta ring bomla Lasonsi kanj pui isi abrenemen irponsi kangsir tang kijunalang juice pickle masala hai hui silamsi asam angkangalong kijor pachitanglo Lason anong kachithang klonga Porwood Hills Area Department along a Commissioner Srimati Neera Gogoi Sonowal ACS Paipai ni phaing ko ra ECR ni manja along kanj factory Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited pen katikipon rubber abiri citronella abiri along humritika Laso along Managing Director Thansing Lekhilapen AHSI TC along Chokomaratum Chitong Dunrenti. Assam along realong anong kachithang klonga industry cancer factory along Government of Assam Mati Dispur Secretariat along Principal Secretary Biswa Ranjan Samal kahumrida berta kat news asai hemalong berta nangle. Assam along Gyeongdong Corporation ki Thiera sonlo seta lasong pongpen Karbi Anglong lapin di mahasa along realong kido Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited laki nonta ringbomla lasonsi kanj pu isi abrenamen irponsi kangsertang kijunalang juice pickle masala hai hui selamsi Assam angkangalong kijor pachetanglo Lason anong kachithang klonga Porwood Assam Secretariat along Principal Secretary Biswa Ranjan Samal IS Paipai ni phaing ko ra Priya ni manja along Kanja Factory Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited pen katikipon rubber abiri citronella abiri along humritika Laso along Managing Director Thansing Lekhipen AHSI DC along Chokomaratum Chitong Dunrenti Karbi Anglong District Concourse Committee pen patir piponsi difu methang asai hemalong pai ni phaing ko ra clear ni kangdang amai kipetu pon berta kat news asai hemalong berta nangle Labang so amai long aluhi sarpo aman pen MP Abdul Khalik Chitongdun lapen aluhi aman pen KADCC amai phu khorsing ingti Dr Mongwirong P EM Barim Ashok Teron MLA Barim Klengdun ingti Sonjip Teron lapen penangan Congress Klembang phu bang phetum Chitongdun si mai mesen pen pachonpong Product Congress Committee, Product Congress or Habhapati, Sri Bhupen Kumar Bora Dangoriai, Paharor Tiniokhon Jilla, Karbi Anglong, Poschim Karbi Anglong, আৰু ডিমা হাছাও এই জিলা তিনিখনৰ সাংগঠনিক পৰ্যায় কি অৱস্থাত আছে সেই বিষয়বোৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ মোৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে কমিটিৰ আহ্বায়ক হিচাপে আছে মানস বৰা সদস্য হিচাপে আছে বিধায়ক শশীকান্ত দাস প্ৰফুল্ল বৰা আৰু গোলাপ শইকীয়া আৰু সভাপতি মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি যোৱা পৰহি মানে 22 তাৰিখে আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলালৈ গৈছিলোঁ যোৱাকালি 23 তাৰিখে আমি ডিমা হাছাও জিলাত আছিলোঁ আৰু আজি কাৰ্বি আংলং জিলাত আমি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ নেতাসকল জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বা এমএসি ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সকলোৰে লগত মত বিনিময় কৰিম আৰু সাংগঠনিক অৱস্থাৰ বুজ ল'ম কাৰ্বি আংলং জিলাত পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ কাৰ্যপন্থা কি হ'ব কাৰণ ইয়াত কাউন্সিল ইলেকশ্যন আহি আছে এই আসন্ন জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আমি এইদৰে সংগঠন শক্তিশালী কৰিম যাতে জিলা পৰিষদ আমি দখল কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ইয়াৰ সাংগঠনিক অৱস্থাৰ যি বুজ ল'লোঁ
তাতে মই দেখিছোঁ যে আমাৰ সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ আছে আৰু আগন্তুক যে জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে জিলা পৰিষদ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস জন্মিছে। Hills abangso district in charge behekula chairman madum khaleklo jibekoi west Karbi Anglong east Karbi Anglong na ben aklong na longton nan ekang ke bangi organization congress ke kuchu pang gi ma la so puthak sa lang de non observation pansi bang ko ase la so teng porong de pide lang so bang de lang na mo ke non na mai Karbi Anglong congress bang ke no ta dukhi lang organization strong na hal so approve bang pide klang na ase non ekang ke bangi ko sonsi council election ke chidan jonji ma hai pada sudah jiwa ilo se non tem porong de congress bang ko thip lang jadi tu kongres lo mabangke non mabangke hak pada bangke sarkar abdes demi muni tu kongres kuch ngona joine ek 2 nomor ki BJP tu ke chokle be chok chi raso joine si non mabangke kongres lo si BJP tu ke bangke anon dulu asal eplang thek lo mabangke kongres kang ri ma ke tiklo asal council election ma kongres me hadi hari non kachi tokji PSA Kordalong Article 244A alam kang samriya puthak lapen pai ni phaing ko rake thomani kichingsi All Assam Deputy Commissioner Conference ki jurani Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan pherang ki tum karjo hut Article 244A puthak PSA Kordalong doma vema palam karjo hut alang li pen than paklar dagde de rajok Karbi Student and Youth Assembly KSYA tum pen aning ki pungalam the Meiphu Robertson Hansi pen lam the chipaklang po tum KSYA song pen Pini bangke nil tum ning duk ka cepat lang lo dam tang apol hodak 22-23 la ni yang bong that all DC conference la so kapati lo la so amaya lo Dr. Ilikum kating honai man ke the perfect akahai Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dak difu long alang ni la bangso conference long bang lo Stame la so long penangan media tum kardudun alam pen alang li lamboy aputhak autonomous state bang non PSA Kordalong ke tokte go alang li pulo la pen kardak alam bang alang li autonomous state na pije khan bang alang li kardak alam ave la si la so ko bang nil tum KSYA song hen pen ning oilo la bang ke Karbi Anglong arat phansi nangka chong thui ya son si man det lo la pen na chong thui pa melo go sinil tum da alang phan jong dun lo la si alang li tum non BJP government na ho jong si autonomous state nai PG aning hang bulote prop jin pen non lai MEC election aprang abangke nil tumhan Karbi Anglong la pen di ma so arat phan la bangso Karbi hemprek mate article 244A la bangso akemang abangke nil tumhan nang patun pinang ko kali bulote jonghe le tum e court ke tok ko stame la bangke akichu nang thek bang avedeji suluk sodak abangke ansosesi Karbi Anglong apen di ma so bangke mon sam ke dui kali si ansosesi suluk sodak bangke atumon bangke nang jab bom ji la si prap jin ben Karbi Anglong apen di ma so long hanpi mate ing sam jin ben ke do nang ji kulote ba ke do long ji kulote atuwar ke siverlo la bangke autonomous state mate article 244A la henlo nile tum ben a demand bangke la henlo la si la bangke non dak MEC election aprang si nil tumhan autonomous state bang nang pachun pinang ko lakban ako nil tumik budam ji bang nonate ngalam cek bulote eletum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dotik bang hem preke chun e deima bosinil tum ben bang mathadam mate jongdam alang li apong ke bang ta Karbi Anglong ke bang bang Karbi Anglong arat la pen di ma so rat phan ka chong thui ya son se bang chot ti la sila bang ke nil tum ning samse ke bang gilang apor bang alang li jong se Karbi Anglong nang kahum rijib ko alang li bangke autonomous state abang nang pacun pidekang det matike alang li Karbi Anglong ke bang bangke nutum ning kang sam mate ning karong bangke avedeji la benako isi bangke do thule hala bangke border bangke non la give and take policy la bang solong bangke nutum chedonu nake give and take policy long bangke la Meghalaya pen Assamang bong la so understanding do long give and take policy la so ke deng along Karbi Anglong along le block 1 block 2 par lo deji ku penanganan newspaper long ke tek long do Silong today long ban chenglok penanganan newspaper long ni tum ke tek long do la se hala so ke tek long along pen ko te ni tum ning duk lo la si Karbi Anglong along le bangke NT sidanil tum bangke belega state du man ka dai mate belega district kon ka dai bai ni tum ning hang he la sona taxi li tum hek long lo Nagaland border long ko same block 1 at pillar 1 pen 17 na bangke heng lor sinon hadak bangke naga tum hem rit nang chikim si
hadak bangke long lip helang nang cerai sadak Charles ben cenglok Thiri ben cenglok Kijui adim ben cenglok benangan playground ben cenglok angton hadak nanang silam lo la seola solong to Prabjin ben Karbi Anglong Autonomous Council CM ahin pen alangli ritor lip pen command make chok chia tum hanabang alangli adai en pen Prabjin ben rat athengno alangli labang so aputha ka bangke kacepa klar di mansinil tum ben chuning ri lo la sipini nangli tum han press mete pha bangke la sonia la mansinil tum na pa ik lo sarma pulo long le putha banon pato cheklem je phan mate apu pen asu hala bang so putak e claim dia putha ka bangke council here secretariat level dam tang ai nelo posiku sitame nili tumen ki pudam je bangke lahen lo la bangke Karbi Anglong abangke 6 sidul area posi dak bangke Assam state pen aning hang aling bangke dak nang chejok longle alang litum abangke dak kopima nang e claim je ba nang claim longle dak abangke Karbi Anglong Autonomous Council pen si 6 sidul arona teng men si longle phelang abangke kai ko son sika chiot long ma la so teng si chiot long thipji la sila bangke Himonto Biswa Sharma Dr Himonto Biswa Sharma ning hang aling bangke Karbi Anglong along le bangka ning hang aling bangke pota ben cenglok son suri samet dake 6 sidul area posi 6 sidul arona teng ben si dak bangke chiot dang po la si Karbi Anglong Autonomous Council man the parpik CM tulram rong hang matan tum ben chuning rilo alangli la hai alam kroi krera Karbi Anglong long 6 sidul area 6 sidul aron chiot thip ben long lip helang ben cenglok adui hoi ben cenglok son surya kam da lang liga ceklem ye phansi nil tumahin ben chuning rin lo non malom super phan berta mong ton basna Diopani College for high secondary and degree courses at Santipur 785602 Karbi Anglong, affiliated to ASEC for high secondary level and Assam University Silchar for degree level. Admission open for the session 2021 and 22 only for art stream or for honors in political science and sociology. Also are special features, dedicated and experienced faculty, excellent library for students and teachers, reasonable fees, large campus, educational tour for students. Like National Highway 39 Abdung Porpathars Police Station Abdung Sidolo. Labangso Diopani College like 1st August 2009 and you can see Pangchen that can on market result meeting. Bidding teachers second year of the first level bankrupt, second level bankrupt subject, third division 56% of the pass. Then at bank excellent library do, experienced faculty do, la pen degree la bank major offered like political science, la pen sociology. La see daga bank nilitum quality education to be ansin For more information, call 600-157-4029 or you can call 700-2769155. Hurry, grab the seat. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Want to get your Royal Enfield at home but not sure where to find a perfect dealer? Well, Isan Motors authorized dealer now at Ronkilan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam, where you will find dealer that you can trust. Also, you can visit a branch now at Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road, NH39 Chandrapur Bukazan 782480 Karbi Anglong Assam. For on sale, call 78961-69021. Of service, you can call 78961-69017. So hurry, get your own Royal Enfield at home. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 936503768. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই।
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo Piputat Bertalamang Tulo. West Karbi Anglong Chinthong constituency ke parlo umla pherlong kibipon akimi police check gedalong pai ni phaing kor ke thomarni ajo por phai ke papor malom lowai amsi khasia rong amekar ramlindo lapen holan sadap banghini atoma phan apor pi konat pen sike bang mapura karju lapen karya license itami doma vema pura license ke peklang aphi areng hu ke peso apu thak lam ki ke klang berta pherang ke piratani pen bertang pale ajo por phai ke Police check get along Kiton Kilangazai Ki Tumpin Areng Hu Kisu Aputhak, Pini Ada Porpai Trogapur Lowai Amsi Khasia Rongara Tum Thurpakpen, Kiton Kilangazai Kiatuma Boha Mati check get along Chikom Damsi, Aning Kepongara Tum Pridamda. SP Jongka Hamran. Yang aku bilang, tinggi gua aman pentip EP kumne, adin ke jengi keren, ba nakaliang jong SP Jongka Asamro. Ula kongo panweng no ya ketika gate ban penombo polis yo. Laso adia malong cheget bilong le lapen dakke chak nang nilu pura radatum kahuri durapi Meghala Ribhoi district pen SP additional SP DSP lapen West Karbi Anglong Hamren pen SP additional SP Baithalangsu police station OC lapen Ulukunsi police outpost IC an parta Kyong dong atum chitong don si laso alam ki kapang samje phan kachingki kaching YP Hamren SP pen withdraw order PC umla pher pen cheget direct tulo outpost bi lo lang so outpost awang penang anar ni ding lo udam pulote ni kep ni krepo andulo labang so outpost bang ke kupima permanent solution kali der bang ke lahelo sa outpost bang order abade amat si pini la hapu SP pu SP chi tong lo la tum char julo nang tum dak get kibi la pen ke nang tum dak thana ke do order dulo ma pu char julo he la so char julo ma se order bang ka belang seta ene SP ben se dak dulo se tum nang du so pulo mati la matsela SP yan tingkelo nang ladak bangke rong pena kan si kormar dadi apot an la se non de ja fi talam do bomi la se nang ladak pena bang outpost bang si khai pon tlono ulo la se la ma se hala pualam se ke kroilo sita lang ni ye la bangali na tu SP bangke ye ne jagat ne ko pimai klem ni ne se klem po arun ne tum la sona hotna pe chudu ha pun ne tum bangwe nang ne tuba dim ta nang tum ta la puson an ke nang ne puselang pun ye polo talang la bang pidat lo Eta non solution na ki metu bangke tum fana ki mege bang tu bang lelo pini ladak pendam jo pusata pena manam diga matla serpi tum bang ko chewang tu po serpi tum chewang det aphilo pulo tangte ni thom ni pliang bong amat non adak khana permanent order na pipo pusemo CM panta direct ne punlo la pen CM bangka ningelo la si la angsong alama bang non mat pile atlo la si tum ladak kedo an arat atum seta neng Tenang pola pen tum ning ki binang yalam tawe la pen so thana dam je pen ke thanga kai no ita velo non permanent thana se tum long tupo ante agotona ke kopi do alama bang ke patwe aju hala hansu ke jor dama tum bang lo tuwar an khang dun lo an ke nang tum jar lu pharlo no lom chei long kang hudu chai nong kang hudu la hai kopi pot si jang tum jar lu pharlo dam beret ma pulo la ke thak dun bang bang or e thak dun rong chedan rong apot lo an police tung ke chedan lo pulo tang te la si police tung ke thengwek pola si mola Megalo SP hanta pudun lo police ken hok ta human lo nang tumta ki megali la putum ta ki megali puni pudun lo gante athe ko pe pot sente series thank you ke bang surrender te ra phi por hem tam senang tumta abdam bob asinang tumta chok che la putum ta ke claim ke chok che dulu asinang tuma bong che compromise ra thana uthai plot an ke nang ne lo pun ta ni pudun lo tala tum pulo ke tume speech kro jang da nang alam nang pong nang ne pu masik ne ta thang ta pudun thu se lo la nar lo alam bang kini alam te Umla pher long cheget kibinang koga theke Meghala hoi pen chitibok herajok ajo pher long monit ke hen ola pen kanghi dokokna pura police tumpen kiton kelang asai padopon lo setami hata kido ara tumpen lamki ke klanga jok adoi hoi kido ingsan jin nangji puma thadamsi hin SP tum chikroi pen cheget bibidadlo Lakhan ko rapo nilibe mesi constituency ke parlo koilamati borjana long kalitang sonji tiso chiki momen pen pai ni phaing ko rake thomani kapathu aklam kangpu pone berta pherangki pitor teron pen bertang pale Nilip constituency angkang risak hidi borjan lapen tukulang sohe huya hawar kaching thurahin kapap hidun ahawar lo
Lasoang pong pen kapapihup koilamati borjana hawarlong kapathoy hin kapaching thurje phanpura resakhidi borjan lapen tukulang solong kidolin cheng kalitang sonchit tisomen pen kapathua klam ingpupon kapathua klam kangpu ajai meglong aluhi sarpoaman pen KCCC pen Barnabas Killing Chitongdun kapathua klam amen pen Arnisia Baha football kachapati sidami padupon Kadukabi tiran trokatum cipati dun. Angdung kiti kapathu ponalong tukulang so tiran pen borjana tiranang bongsi pathu ponlo. Tukulang so tiranatum kapathu kithek muchedajok 1/0 goal pen borjana tiranaphan paremsi ke hainong e chipari deng pon. Koilamati borjana hawarlake Golaghat district ahoy kedailo lasi Karbianglo Autonomous Council pen longlia patta prabjin pen KPG aphan KCCC Barnabas Killing pen football kachapati jurdet pen aphi mai kipi dupon hut jaipon. Pinangan haning kan suri hini pen lang likone chipaduk lo kala so ting ben si pini labang so a feel long pini lang li pir thei pen aveda lo po amen pen si alang li men pen si pini labang so khela bang bipon lo masi pini nili nali tuma phan mate Karbeng long ara da phan kachunungri mate Karbeng long Autonomous Council lo tum hasame nili kachuniri kang tunga bang kala lo labang so ahawara long nili mithang arong amar lo nili mithang adim amar lo nili mithang thegwek adim lo apotsi chelang nam lo plotang te nili tum pini labang so adim long khela ki bi adim sistame ki misena filave lapen ladak labang so rong long same development pubang pinangan ki pa phido lapen ladak nili tumalong la tokulang so borjan risak hedi nili tumalong hawar bang kinikan ko an pene ladak ke doni tu mithang Karbi tum si dolo ta pinier ni antame labang so long lipota bang chun chelang lasi pini labang so mai long nili tum chithan chimum pon lo kadok ave radakar i bangela lo Karbeng long Autonomous Council la sort tame nali tum phasame nili tum labang so media hoi pen nali tum han chuning ri lo nili tum han me prabjin pen labang so hawar long nili tum phasame long le pota nang pitha pusini tum bang chuning ri pon lo lapen nili tum phan ladak kavidet adim pinak pot nili tum ladak field pen danglok asona son same nili tum ladak kavi pik lang posi field development pen danglok asona son our side ni tum hanang pipon pu pusi Karbeng long Autonomous Council sort phasame ni tum chuning ri pon lo lapen pini labang so hawar long nili nang kahomri long lapen nili nang tolong laki kopai ke melo apotsi nali tum kadok ave Karbeng long ara phasame nili kachunuri kang tunga bang kelalo ni tum nili homosti mate nili konsensi long tak pa pidun hup adim ke ni tum long tai silo posi nali tum same ni tum han do an un an pen ni tum han same bidi sori pen dang lok hirjumi pen dang lok tum hanang pipon tha posi nili chuning ri lo pen ha kecheng pen sitame singnot kisu si labang so hawar ken ni tum hanang chu lim jalo kaso pena jok alang li non bang ke pithe tha ka vedelo la sinon kan ko ani afisita me labang so hawar long alang li phan ka chikimo kam asai ni tum adu ka ve resahedi pungadong borjana so hawarang bo hanta men ni tum deng bon thek hedelo lasi ladak singnot tisu memorial development committee ahin pen alang li tumatha si alang li phan ke chikimo vek nang ji komen pen jok si pini labang so ame bang ke ba labang so akhela bang ke ni tum bipon lo lasi alang li phan mumo ani sitamela bang so ha warong alang li sinai chulin ja cheng ko men pen jong ni tum mumo hita chikimo bom je phan si pini penengas ani kan pen ni tum alang li phan alang li men pen jong ni tum labang so sport khela dhula bang ni tum bipon Pini Karbi prime time bangkila pon sakang ton poiklo domi thakmi kurang thu